Kapitan Enteng! Kunak manok kunam ngaglaba ka, marituyang. Kay aglablaba akmo't maray. Apay nga ron nga da ka mat dito'y terse nakatilay si istoryaan. Apay, di mo kayat adenggan tituloy di istoryakan ka. Inaramid mo mat na nobela di si istoryaan makarubay o anak kitaray. Kahit anyangay ko ma, tapno daganas na mo't Istoryaan nga min adagosan lepasemon. Kayat ko nga ron nga itutuloy. Tapno inaldawak nga umay dito'y tersinam. Saan mo a problemaen di lalabaak? Tamalmal pasen. Na, adda tinangdanam ngaglaba. Ay, adda ginatang ko a washing machine ko, maray. Gimatang ka. Kay, Kano'y di pa'y laplano ka gumata nga kiti washing machine ko. inununaan kan, maray ko anang. Ado ti kwarta mano kasta. Ay, siyak pa'y ti ko nam. Ay, jakmet la makaurnongan iti igatang ko iti washing machine ko. Uray second hand la ko ma. Excuse me, maray. Brand new, jay ginatang ko a washing machine ko. Aya, Automatic pa ya! na, nagmayatain. No agawid ha. Naibilagan dagiti lablaba. Aniya, Makikaruba. Kan makimaritis lang ang taramitan. Dinagragsak maray. Awan pa yan ti panawon ko amapan makiin nistorya ka nagiti kukumarek. Ay, nagadumot nga min ti trabahok dito balay. Ay, kaasi ka mo tantay. Katuwin bait, sa anak pa'y amakaina na. Inal daw ko makitkita ni Nana Tuya nga makiistorya di tersina ni Kagawad Kwanang. Ay, imbag man tamasango ni Marito yang ti makiistorya. Mapankamot nga min makiistorya Ha? Nagadu nga ron at trabahok dito balay. Agluto akmanen, ta sumangpet ni uncle mo inton madamdama. Sapay no awan masangputan na amakan, kat nakaungungad. Kapitan, andaman nga damagat. Anya day tamaray. Angay limabas ka dito'y balay. Damagak no apay asaan arumrumar di tabalay yun ni Maribanang. Di na masango. Aya, Bising kami. no kasta. Siyaklaangan ti mapanmang bisita ken kwa na iya balayaw. Ketun na. No de lakit di oras mo marito ya. Ay na, kanayon nga da oras kaw, kapitan. Tain naktuman bisitaan inton bigat. Tagin nistorya kamin tuman. Maribanang! Maray! Day, si kamot gaya, Marito yan. Wun maray, umay ka man bisitaan. Nuwan, imbaga ni Enteng nga umay kakanaw. Iso ang nagsagana ak iti meriendata. Aya, ay, umunaga manggarod maray. Tarugyan tantag merienda. Ay, panagluluton, Maray. Saan ka aya nga agluto? At the rice cooker ko, maray. Ay, nakagatang kan? Ketuan, iso nga oray makiinistoryak ngagmalmalam. Mabalin lata. Ken adda pa'y washing machine ko, para labak. Ken adda pa yan rice cooker ka. Ay, idi pa'y laaplanok ti gumatang iti rice cooker. Kahit apay asaan ka agumatang. Awan pa'y ngarud igatang ko. Ay na, ay, agpada kayo lakin ni Mari Kwanang. Ha? Plano na mo't ti gumatang iti washing machine. Ngamawan kanupay mo't igatang na. Ay, imbagkan ka, amare. Nakagatang kan kadagita agamit mo. Kaya't naasawan. Ado ti kwartak. Wen maray, adaw! May kansamot dito balay. Tapno umay kalaag paapal. Nadlaw mo, maray. Agawid ka nga rudan. Na, pag meriendaan nakpay mo't papanawon na kun adagaws.
Nagapuam na natuyang. Di tabalay ni Maribanang. Napan ka manin nakaistorya niya. Una, napanak manen na kinistorya kadagiti kukumarik di talaog. Talaga saan ka maibusan iti istorya? Ay, siyempre ado ti istorya. Saan na ka maibibusan? At dalata nakareserba para kadagiti amin ako kumarik. Dito'y intero akabildatan. Kapitan, mabalin nga gawid akon. Na, kanya pailat oras. Nasa papay ngam. Ado nga min tilalabaak. Isa palubusan nakman tagawid akon. Ay, italaang Wen, kapitan. Ado talaga tilabaak. Ay, nakaluto ka dong Ay, kita amadama pay laapoy-poy otak na ito'y dalikan. Ay, apay ka. Ay, no kumanga men, taigatangan nak iti rice cooker, akas kan ni kumarik atuyang. Awan nga ron may gatang. Ni Mari Tuyang, ipalpalastog na ang nakagatang iti rice cooker. Ado nga ron ti kwarta na. Aguray ka, mangantan tulaangan iton 2:00. Da, nagpayagan. Anusam ta rice cooker lang, di mo pa'y magatang. Ha, kuripot kapitan. Ay na, nagsakitan ti sikat ko ang naglaba. Dayta tadi ka pa'y lagumatang iti washing machine mo. Manulaan man. Ay, yor-ornongak nga rod, mare. Mayat kumamad ti biyag mo akas kanyak. Ay, awan nga rod Kitaam kanyak maray. Oray agmalmalumak ang makimarites. Awang pampanunutek at trabaho. Ay, umay mo disturbuan. Ay na, mapan ko man kit di istoryan kadagiti ko kumarik di taabagatan ti may papan ijay kaaruba mi anabakita na balasang. Ay, unay mo't daytan, mare. Ayun gaya maray. Karni ti baka ti sindami kinebadong kao. Masapul pa lang nga ibagam. Una tapno amom. Kaputad da kwartam nga igatang mo. Palastugan nakmat. Saan mo't unay, maray? Mabang kamalay ti papanamon. Ayun gayam. Naistorya ka din kan kajay kaaruba mi anak kitaray. Wana, pati inding na inistorya mo. Aya, sige. Ijay nga rudlaod ti mapan ko pagistoryaan. Apay, awan sa bali na may istoryam. Isu nga rod amapanak ijay laod. Tabarang addamanen makita amabalin ko ang maistorya. Papa naman ay nanatuyang. Di talaod. Addamanen istorya kadagiti ko kumaray. Ay sus, aglemeng kan nana. Na, apay nga glumengak. Adda nakamotorsiklo a lalaki amang birbiroken ka. Anya! Agsingir da ka no. Ay sus! Jay kayam juday ko. Makaungungit da nga rod. Saan ka kanumot na mapanagbaya di opisina da? Ay, no agsublita. Ibagam adinak amaw. Imbag ta imbagam. Sigay, aglumeng ako. Adda ka no kabutang ni Mari Tuyang. Na, anya kumangit ti kabutang na. Dagiti agsingir ay nagadumot gayam ti utang na. Anggam kunamlan asino nga agpalastog. Ay, day tati di mo tultuladan. Di mo apalan da dya ako marib. Kunamla dayta tadi nakayat nga igatangan iti rice cooker. Ay na, madanon to day ta dungo. Madan tulat ta. Na, Inteng. Adan samot bisitam. bisita nga. Ambulansya day jay. Ha? Ay, abangan do day bagaji driver. Ay, indak ka sarita. Apay, saan ka rumrumwar, mare? At dangarod kabutang ka. Asinaw. Ay, Mari, agawid ako. Ne, apay nga kapapura ka. Ay Anda na. nakitam? Ay, kwa. Ijay samot agsingir iti utang kun dayta. Ayan na. Dayta lugan anak kaparking di tabalay da kapitan. Ay na, di ka kadimadanagan. Ay na, iso dayta di agsingir kanyak. Ambulansya dayta, mare.
ambulansya aya. Wen, Sigurado ka? unay kat adanag mon. Uray kala pumuspos siya. Ha? Ni, Ay, ada sumungad ang motor. ay, maray, agawid akaon. Anya, No da maganda. Ibagam asa anak at taga dito, iwan. napahanan. Maray, talaga nga damang birbirok ka ni Marituyang. Nakita, Maray? Wen, imay nga rod ije balay. Nakamotor da. Agsingir da iti utang na. Ay katwen Agdudo makanugayam dagiti mang birbirok ken kuana. Kaya tasawan day ta. Ado talaga ti utang ni kumari ta. Kundi washing machine. Ang utang matlagayam. Ay, uray di rice cooker na utang. Kita man lang agpahisuan niya. Pati uni ti motor kabuteng na. Ay, kaasimot ni Marituyang. Ay, wan nga rod kabuteng na amin alugan. Ipagarup na, asingiran da. Check, ada si Marding ang motor dito para daan. Umasidagmet dito'y ayanta jay lakay a driver. Kasla daw may nadamagan na. Una pa isaw. Kanya nga tati damagan na. Sungbata ma. Sika ati mang sumbat. Mabalin ti agdamag. Ay, mabalin, tata. Amamuyo ni Antonia Kaburlisan. Ay, wen, ninanatuyang dayjay. Sa dino ti balayda. Ay, Chip, ang mga nagsir iti utang ninanatuyang dayto yan. Ay, ijay likod. Ijay likod ti basketball court. Bagamatay. Inaksingiran ti utang na. Nabayagan na sana nagbaybayad. Ay, sus. Mapanansingiran ninanatuyang. Tapno agbayad ang nagado dagiti umay agsingir ken kuana. Maray, no at daw may agsingayr, ibagam adinak nakikita. Apay nga ita di tamot ten likod ti tersenak tinagnaam. Ilimlim mga ngarudye agsingayr. Ay, iso day jay lakayan na kamotor? Wen, maray. May kamano daytan ngay may nagsinger. Jaka mo, iso ngarud ajak rumrumwar di tabalay. No apay mo't anabirukan na tibalay may. Dayta katirigat na iti ado ti utang na. Wen ngarud maray, ay nakastaw na yadanag ko, no adda mangag ko nga uni ti lugan. Ni, daytan tay pag nernerbiyosam. Ah, ay sus, ay na maray. So daytan, ay pumanaw san. Unsa, agdiritson sa. Pagdiritsuan na ngay. Iji barangay hall. Anya! Mapana nagreklamo ka ni kapitan. Ay na maray, may baranggayak manain. Anya nga ron ngay. Ti utang, nas ka na bayadan. Saan ngay lembengan? Apay, pudnaw nga ada nang reklamo kandi kumari katuyang ija barangay. Ay, aduda. Reklamo da tasaan mo't nga agbaybayad iti utang na. Ay kaet, di mo baybay anjay kumari mi Ay kaasimot. Ay, nga umutang iti nagad-ado nga awan namaan na pagbayad na. Ay, payabak iti barangay hall. Tagsasarita da kadag iti nakautangan na. Ala, bayam, tabagbagaan minto. Da kami kat ako kumari na tidenggan na. Di kag nernerbiyos sumango ka dagiti nakautangam Ay, no ngay pagtitinulungan dak maray. Nadaak mo. Adamot ni kapitan. Ah. Saan da ka baybayan? Ay, agyaman ak maray. Kunak lakit din nubaybay andak. Ay, masapula sumango ka. Tapno nagsasarita kayo. Tapno sana makaungat na giti nakautangan. Talaga madanagan ak maray. Ay, Isiguradom lang nga bayadam dya utang mo Di mo ilambangan. uwan maray. Agurnungak iti pagbayad ka. Amok ti papana, marituyang. Mapan ka manan makiistorya ka dagiti kukumarem. Di mo ay makita nakakalugungak. Ni, aywan. At dapay awit mo apanabas. Wen maray.
Inak man nagmula di tabangkag ko. Nasken ama kaurnungak iti pagbayad ko kadagiti utang kaw. Ne, nagsaya atan day ta plano, Maray. Nagsasarita kamain kadagiti nakautangak. Isu nga agurnungak iti pagbayad kaw. Ay, wen tasaan nga agnanayon na may lumangam dagiti utang mo. Wan maray, no adagbiro kanyak, ibagam nga agururnungak iti pagbayad ko Wen, Maray. Sigay, inak nga rudang, tapno makaaduak iti imula anatang. Kastaan na natoyang, no nalaing ka nga umutang, rumbang laang analaing kamat nga agbayad iti utang mo. Ala sigay! Didon tinaggibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May samay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.